Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka darbar senang Umphyrnai, limbah ka market committee ka along penkre na kabenta ban pleno ya ka Dielang ha ketiga senang Naduh ka senginikong ka banwan. Ya kanila pentep do soldar kani ka senang uba el khar kangor. Hawe kiran bikin otak kubor ka janmet sni Hapdeng. Ulong ru bahagi kendia sengi baladap ngina ka market committee ngirai kiran sani bha ba di director ka tenat agriculture bat ngirai jingbet bat penya ya kini kayo ringkat ka jingya Dielang bat ka khasi jantia Fresh Vegetable Suppliers Association bat ngin sedang no Naduh ka Tarik mentau benai. Ulai thuru baladap ha kopi syaki bor penya district ya ka thop ki Kyndon ki badai bat kini kayo. Kayo kan Plie man ka sengi Naduh men step hadu ka por arabji no apai sengi. Knam bakan umdan ka jingkap ngya. Ulaong baka market committee kalaburu bana kisnong ki bakham he kenwan arphongot kinong khai marap bat phongot na kisnong ki bakham red kiban pen poye ki marap namar omlong pat ba banyada na ka jingpur ka khlam kuvet kat kendai. Kayu ki bengimut ben pelong ni em kum kayu Dielang ka kemut sedang bek Naduh nang ni dak kani kalibai cadu setis po bakun ka kabai kati ka benta ka bahap kati ka dukan ka chatli beres kata ya kati ting empat sia namarang kalian sendisi ki empat ayor dan ni kati dapat tak kena kan orang bitang na patakan ni kalibai ni ke menta jangan suka banyak tu visi ki media dan nomor ba kakum kaci kenduk sami menhakan ga sini mencisni ni man dia ngelai kenduk bat ka direktur jangka agriculture ke kila ai kena cakap ni tu polat smith nang bantam penlong yang kena kai yo Dielang te nagalan sungi kesnong te ngisuk men sibun bangila yo ban yo ye daka hat kopi he ban pen i bala yo ka usi naka agriculture tanang tang ai ka ngi ai kublai sibun ye kena ka kasi jinti vegetable fresh vegetable association te ka ba la tenru ning kong do ha ban yo ban bu ye ketika yo dicurang ke polat smith te nomor ba kani ka dai ka lat kelenti no bata chu kinorep kumno ba kan yo ban tempoy ki marep chu ki hengtei te bat ba ki we pat kin sim nang tei bakin ra sha la ki chu snong te nagalan chu ni ka snong ka market committee kumbala ikren makini si ladan te rekat ba Kyndon lang bat ki street bat ki minister jongka agriculture tinggal ya form ya ka market committee te nagalan chu ka snong Umphyrnai tinggal ya bu ika Kyndon hengtei te hadin bangila yo ya kani ka anusi tinggal ambut ban sedang no ya kani ka yo chur kelas ni kong akan yung kering te kani ka ban sedang ni ka yo chur tinggal sedang mena do mistep untuk nomor ba kani ka yo Dielang ta ka ba kong do ka di mistep he te hadu nak nomor hadu arbace nang bangin yo apa ban khoi ka ti caka bakan long ka bagat culong bakan khoi suba ka ti caka te Kyndon ki mang ibu umte hi ka long gumne te ngan chu pen slow bi ka Kyndon te Kyndon ka banengkong la rai pen penlong bi ka yo man la ka sni nang ban lai na ka chikhap ngia nomor bala da penlong si RC la ni license te yo kibri ban boy po te subu menta la da penlong bi man ka sni ka tamu lo kibri kin khamduna nomor bablai kuduna kilawan menta la sai tu manchu te subu menta la dicia ba pelai patang license te yo ka tamu lo kibri kin poy bi ka chuka ka sni te na ka daw te baar kepor balong yo balong bi Naduh mestep adu arwaci cenmien te ke balai ke Kyndon ke market committee ke larai ba kinong wandi marram na kisnong ba fer ke long gumni te ke i kisnong ki ba khamhe nibu kum kamor kuneng kum kasor khang kum tractor nibu lak nuru kin poi be kum ba arfungon namar ba kini ki breu kin lum ba ye ki marrap chongki na po kisnong te kin poi be kito kai kum ba khatsan ni arfungon kin poi kito namar kinon pe ba te kin long namar kate ka dei tang kayu Dielang te subu mata na kisnong ki ba khamrit pan kata mo lo kila banwan tangkumba sipu ngot na kawi kisnong kidi lumi ki marap chungki he berutu supplier un kolek gitu gimar ngorang te dapat kini ki ba mut bandiri tiel pasela ki chong kisnong takin wan simpan ang tempo plasmit kumta te kabi kisnong ki ba khamrit kilong ki ba tangkumba sipu ngot bakin wan ban warai chur joking te ke basau ke komiti ke larai ban ai bit ban Dielang ya ki merep ki bami po tang po kari hasi jungi kimdei ban warai kini ki chur ki banabar kum ki chur khar na ki so ki kimdei warai na po bar ke kata mulong kum ki chur khar ki so mana khar ki minum syang te
te ke komiti ke rai ru ban ro de ki lain akan diserok jong ni ke libai nang bangin yo ban la ban le ke ni ka social distancing tumta te ke ban riu pan te ke komiti ke lapan biang ya ke panchana dak bata jong ki bawan di hintero hilat pengkre nak kalian jong ni ka kasnong nak kalian jong ka market committee te ke banyo ke ni ka komiti ke rai ban nom sya ban wan yo ki baha khatras nam jepo pat ki balak palat ya ka nrufusum kerta nomor kan ni ru kan long lada ngisya kalau long Pyrkhing ya ka protokol jong ka government te ke market committee ke rai ru bakhandai mo kini ke market committee ke rai ru ban nom sya ya ki linongan yo ki Hapdeng mas padang ni rungin fine ladang ilap ya ki beri ki Hapdeng mas kata bu longin fine namar ladang imlek dak pating kata bu long kani ka cing bu kendon sungi kan long ba kan long kam kai no te dak bang ibu dak fine kata bu long ki beri kan kham long alat ke dak bispo ke market committee kan bu ya ki sembun bagi nong wan yo kan bu nanti protokol ke government bat kasnong kan pertabi de kamai mana kasat nang kan berpenting mau nang ka ini kibri ke bawah hitai kagani ka de tung rai jongka market committee ke bangale Pyrkhing pada kan ke Kyndon nila hak sya Manchester tu ni so video te khnang bu nang penbe chu aka bede bu ni Kyndon te ngal asan ye ni ka Kyndon so video te ngal ayo ik reply par bana kalian so video tu la hak sya DC ban ya ka recommendation ingin sayo ik order kung ka reply jong video sayo ik order nang banta jong ni ka Kyndon ka ibu katai Kunti jujur ini saya ya dia kita jujur ni te nomor ba hak benang kong kiladang kiba advice ni ba umba kin pha no subo na kate ka than mor keneng na kate ka than kun koi sin koi te subo ka wi ka singin koi kung gini ki than na kane bo than thrak ni shawa split room split to kan koi te sakoi ngisi berkoi ngiti than melim pung prai ni gutu ten re bang la discuss bah ko bede kata ko kom tamlong nomor ba kini ki than chende kila ben permi ki khambu ni ki de bitang ki so sao kat ba kini ka than chende kata mu long kilo ki kubi ki sola ki fan ki kat ba kati ka than pun prai stai ki permi ki muli ten kata daw ni ha be ben wara si sen wara be ha ka cukor Nomor ba kini ki bamut bani di retail part chala ki chong snong kinyo lang te kisok saur kinyo kubiru kinyo nguli kinyo ka ba ki kwa nomor ba lada susim bita tang na kawi snong ta kata mulong kinyo bita ta si chai na kata dawe nakwe ki jaka pisan sa kum na kai than riwan kini de kalong nisya lada kiwan te kamde ra bang kana markaning plilat ben nang bataki marrem nang bataki no rete exact ben abata kinorem kiyo te number ba ngan ongum no hobede bagata te ngem yekren number ba ho kitte te kidei sha na kalin so kasorka ta kila ong bagai intup lah po marem dan re kayat kumi kata te ngem pat yekren re tambang athrai subo la da kiwara ru ha hi ben pediang number ba kitur la da che ba ki te kenpot tambang am tharai ber bakin ya yo ta kum kita ta kiba ya yo ni kata mo kiba ni khampar khat ni ka de nomor ta ki jori nomor ka de kamar pot ta sibuk menta kala la de ban ot menta si la de ber khet menta si ta dam khat la dam dum ot menta si dum khet menta si kata mo long unsiu no te no ta daw kana kalian tungi ke song ni sim tungi sukhian no ta chukino rem tengi ya thau kala tinti gum no ban penongi ka yo te ki yo dilang Habide begini te nakalian sungi ke market committee kita ngi penbek bahak ke bede begini kayo na market kung kayo dilang insya ibi bakimi kinong wadiyo kan kile bende big step dan nakalian sungi ngi kapor ngimbo ngi om big step tambah kapor put ngibo hadu arbaci wi patimar mo nritang timar kibaki rep hi kinwaraan ni tambah ngi kerpat bik balok nur ngi kwa bik balong ba ngibo na kemata hisnong bakang he bakin wan beci artu arpungun kemata hisnong bakang kin wan sipus pungun nomor bakitu ki supplier kin collect kin ya kiti mar po snong kin collect kin mara dan kitu ki snong kin le unta he nomor ba lada kini ki try kin wan di hi ben katang ulong kan kami lah kayo dada ka balik kunta kan penduna kan penduna ye cing bun bre huntai usok pair kan tublang namar kitero ki kuai ki temporo ki de ki marrem te ki sok pairo katamu ki de ki marrem kunta
te subuk mentapat kan kini kisok kipai ke bamdai ke bambi pat nak kena kari lecong na pori kasih minum sya Kalau misalnya boleh saudara buat kita lengkapkan ke Asian ini ke kasih jentia fresh vegetable supplier Asian. Nah keren yang working president. Ke ngapa orang bahkan tu bahwa keren saudara mata dekade juga jenis tu cuma lang dekat Asian ni. Nak kalian ngi lapan ke cekah. Nak kalian ke senang kelar keluar ben ayah ke cekah bendi di merat hantam ki makut mah. Habai pek mentah kalong di kum ha ancali gayo diem kena kinong fit dan tak kacur hai kinong ram tegiwan thai kala kini masih kan na takada ka position he kala lai ba dokunung nong ni pli tegiyo ha Umphyrnai halibai te tangba kadang bekeci keren ba nakaliang congang dei tak kot miki jong kan kisnok ngai tengah terpat in na terpat ikut kisnok bai ka asya subha kelak keluar dan IT cakap kadai bat kawai ngapa ben fixai kami kinong rap mah ada kiwan dia kemar rap mungkai kimdai kidi bersong berkaca nomor bah mungkai ngimsya bendi ya kidukan syar kanca nomor kan rush pergi beri nomor kat balak ni lek dek ban buduna beri teh bukan don kadang-kadang ke Jepang ke kami kubit ikin modern ta nak kalian juga senong he betul sen ngilaya mana pesyak he benora iki marhat kantong hijau kargin ngimut benirap ikin rap kan ngimut benirap ikin rap lacong ya kemar cung itu karbin mandi teh bet hantam aku ben ongru bana kalian kasnong he kalau hang persyak bat ke asian banum syak bendi kutia kowe bekasem jing mata bangimyo cekah he angkai buat di star ngi yit ya kacaka yit ya kacaka ba ngin ai ka ngini kul storage tantan itu asian man nomor bapil abu lagi membarnai senong kebayat supply interstate kali kan ina kasnong jing mah tangba bentang isim jing bangimyo agak cekah buat hadu mentang ngidang yit ya kacaka la dayo kacaka ngisi tek Tarik nakaliang jong Asian dan yang kum kikin ja volunteer. Sampai aku tu kerja ya nakaliang Asian tolong ini bengi tri runtang kat Islam dan Kyndon kan volunteer di Islam kamu nakaliang Asian ni apa aja ni hari Dielang kan kani di kecil Dielang dari jenis tu semua Islam.